Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamosha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba sizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke nje lapho ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba akulethele lona namhlanje sewu-MK laphana-ke useveze enkulu-ke imfihlo-ke laphana-ke edalula-ke umuntu ofike nombona ukuthi-ke i-ANC na-ke ayidayisi-ke amavoti kwi-DA ngokusho kwakhe-ke lo sisi-ke lona-ke. Lokho-ke uthi-ke wonke-ke lokhu kwenziwe ngoba nakhu kuluswa i-MK-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina uthuzwa ngami, phela nje into enzenza nje dlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena uzicebule lapha ukuthi masizwile-ke le vidiyo ngena ama-comment section-ke ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba ubhale usicabangani-ke wena, usicinze nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, umahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba ezintsha-ke sizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Angiqagele ukuthi ubani obethunyiwe ukuthi ayokhuluma indaba yalama-negotiations ngaphakathi kwe-ANC. Umuntu obekumele ukuthi aconvince abantu be-ANC ukuthi kulungile ukuthi kuhlangane i-ANC ne-DA, i-ANC idayisele amavoti ayo kwi-DA. Cabanga ukuthi ubani nje who is stupid enough to do that? Uyedwa qaba. Ubani? Mbalula. Andizi baba bamatekisi, andizi uyigwale njalo, kodwa hayi wahambile-ke wayonqafuza-ke wababonisa ukuthi why kumele i-ANC idayisele amavoti ayo kwi-DA, ngoba bakwazi ukuhlulwa obani i-MK. I-MK ezalwa izolo, nisabi i-MK ezalwa izolo nize nidayisa amavoti abantu abanivotele benithemba. Awu kodwa nabo-ke labo bantu ngisayiquestiona nje izinto zabo ukuthi ihamba kahle, kodwa intambo yafinyelela kodwa kuparafini. Kodwa-ke phela sonke sinama-choices. They've made their bed, they must lie in it. Mbalula uyena obehola phambili ukuthi lalela-ke ngixoxela ukuthi enye into abavumelane ngayo aziningi wenkosi, aziningi zithi bavumelane ngokuthi i-ANC kumele isuke kulesiya stance sayo sokuthi they stand with Palestine. Sekumele manje bajoyine bani? Bajoyine i-DA ekutheni u-Israel uqhubeka ubulala abantu abangonacala abangenze lutho. Ungakhohlwa phela ukuthi i-DA i-NP multiracial school, i-NP upgraded, i-NP yesikhathi samanje. Yibo kanye babesicindezele ngesikhathi sobandlululo and basafuna ukuthi kucindezele abantu base-Palestine. They enjoy seeing people suffer. And because they enjoy seeing people suffer, that is why they will go to the greatest heights to make sure that it happens. That's your DA and your ANC. Mbalula uyena ohola phambili.